Abusuafo me mo bi akwaba e de baba Grace TV so this is twedi ampo Nyankopon to obi a eho ye ma me akoso ya se wa that number here e ba Ghana se bosumi ya yewem ya na bronya chi bosumi di kan e wa fimpim bi onu adu ni se na bro bedu Ghana ihu de course won kan afi kuma sense na nyansam ketwa ma me ba betu na mo bebre e no chi e na betu dwa se ma me na fi na fi de aye confirmed any nsem bebre ye film eba na buzua afi bra ma me bedru ye e kopem se ofi Ghana okoye chi nsem wasimi na na ye betu ye boase ye sa kaye nua be ma akosi obini wa ha on de ma me ba e de course bi ani kotu amansa e hu nsem ye sisi a na ha adwen ni na obotin boase ma chechi ma tre na o se na won se ofoso obisa o mai mu mpanifo timi sero e se me prim na kasa ho kame ho amema obini akwaba na yen shense mas senior bokori e ya me de that's e be ma padama ade na koso se twede ampo Nyankopon odi abasa so si me di ni djuma na ibegu bia so no ani ebetwa na da chi sakonta bi bu so esa kwakubu na da roma ho odin se sika dwakofi no boni bia no nti edi kan mefa konya so na machia otiefo na wahwefo na mase Nyankopon hyira ma obi bia otie o hwe wa bia obi ne yen chance ye prekoi ma me akoso ase wa e ba Ghana busumi we ye o sha se fin kan oba kumase de course ni na ye ni coach amanse ho bi obi o want to feel so ye obi ehun de course ma me no ba ye udi achi kakra ohun de course yen free asase free brobedun kan e be si ne okoye achi nsem wasisi na e free room e be si etio ye o carry afan nsem akoso edi kan me de nchia so kase pa mu odu ebe ma ye ma me akoso ase wa papa bi de se ni di ni kwa de ma ni bebre me fe no ohene yere akoso ohene yere excellence ohene yere okra akoso ase wa papa bi ma me bebe obi a me de nyame din achia wo na wasere Nyankopon ahoden bambo Nyankopon ahotoso Nyankopon ani gie o ma ni gie nware okra o na ebi wo dwene ade ya adwendwene ho o ma oti asem bia na eya e ma ne nka wo sen kwa na ka wakoma Nyankopon mo ani gie mo duru pa ye woni gie pe ne ye hwehwe dia ka ne di jama ye facet kasa no ne do di be spiritually o mentally o physically economically o yonkofo a etawachi ye hwon woni gie mpe na ma me akosu ase wa yesrema wo na ne maba okwese so ampa edi kai am say court wo face that me ba ho no e be kasa aye no the can say me ba mu na say bebere nhwe da hunya pom ko hwe the can say na me akosu ase wa will come to Ghana as a hero. That's okay. The kind so be Ghana as a hero regardless. They must say even go dia asem kwa ma no kwa de bia nka be bajinsemu ga yini time ni bia na satan na nko beba ka bajinsemu ene bi so de nyame be pe bia na ye Israel for say no go metim da ko pe na na otwepe bi akwa ko du bo shara sase so emro free Muslim I be say Egypt no ba Nyankopon akwan ano pese ni monyam no dooso na ehye Nyankopon ani monyam ti no o se omko on fire mu no mu win so many battles upon battles ebi kwa wa omudi gugu but they regard themselves no correct mistakes they are no more pushing forward that time yanso omko santo kwa na edin no spread it ko omko no totin ko du no gudu kuruma anka ayefe rasa for the hotter the battle the sweeter Jaja victory. Oh, okay. Yeah, the hotter the battle, the sweeter Jaja victory. Wow. But I say, also football, in the sense of football, oh, Bobo, now, we shall be 1, 2, 3, 4 goals. Yeah, now we win. But maybe I show one. Okay. Not 9 minutes. No, for swam at it. Not quite extra time. Okay. Now extra time. Also, now we are doing referee. Did you? Last month, did you? Supporters go away. Okay. Supporters ta no go for chi do be do attempt frustrations and na muna so be win that last minute goal na that had the joy it is e be see na nsia wo Senegal
ene Morocco African Cup. so one drama cause sa na nche Kosua Sawa case ye be ye. Oh, okay. Yeah, esa so ne be ye. En fa ho ni nipa bi asem se why dwen say obedi atamche atia maame no. Osusu Nyankopon. Okay. Osusu Nyankopon. Nyankopon sebe otimu mo bi sebe kra no. Aya ade awie no obuze onu say timi kwa na me yesi. Why ya awie. Acha say omo kuta asem no mudi asem no. Omo anim no kra nim say di asem si da. But the wiase akofa say apart from nanano mama mrani amane ana no kra da ho a abofo ne system Christianity abe wurum. Manipulating is added democratic abeka ho and law so abeka ho ti are complicated kaga asem kan nanom na nka ho a ka we simple but even nanom kra no say wono musu bebere so akosia law bebere ko aso so ade amamre ne Christianity na sa ko futum ndi abi fo e kosi koda nkoda di asem be da ho a ye hu se di asem tie no ne akofa fama nyame ne Christianity die ne wi akofa law na article law no kwaso mo brother ki ebenya yi nyina na ye na mo ye law no ma ye yi special category mfo mo penifo de se mo ye law mo hunu enti ka ma law no nye open Okay. say ya minya asem a menim document o se be de ba me ma mi ko fa document we da de ba we na me de ba na de me de ba say prove say no cra me de aba enye no cra na mo find me cause mo mo na we de me document be ba fe na ba ba say we na that take ko fa we sabra and we account na affidavit bi na you know law no should be open. Okay. Temamfo na mo ye law no ma me e ma ye it is a law no go bi e be na open kwa na e ma me ye ade bi kwa na me ye careful me say law we etia sa ade no. Okay. So what I say but I say no some way ba na man nipa bi sua de ba because amo the law ni bi akepo asie asa ye omo nko ade bi enti wona ultimate no nya asem a na favor omo a lawyer no be favor judge na all the boys ade bi ahwe client a one na nya agene e dey support client open asem. Wow. Enti no na maka kosisu no ma me no de sebe because obeba say hero no ampa obedu nkran no all back kwale so ka say mo bia mehia no kokom kakra ba ya nwanwa boa okay wa koma pa manipa je say ompen ho obedwum say ko pen ho obedwum no gine ho menu a nka lumba yere ya ka lumba the popularity no am say Ghana bia obeyi bia otufo say tutu ni president mo okay everywhere you know we are one of the legends obia to no na ka be yere pa no dia nka obenya se ka vititini na no se ko bia hu no na wa anya santisa na ni kuru ya no so ma tie enti ama for your man say come back Kosua na large am so ka chom se mo obia nka se me ba but say na social media no ene ate ye pa ama ada no obeba no social media ni twa one ne ba small girl no ode be to na sase ni nyina enti even say ko omo nanso no e be a week before mpo e ye hu de ye hu promo a ka be west na hwe ni pe ko gu ho sabe mi many free we ase am ba ya mti we ase mi e be a blaster and na 24 ko che World Cup ba ya no me di krum nyina ba bia port ba bia boma okay and so at that time so me hear dem say Ghana ko achieve bibia bi mu a football wise musical wise because the who musician be shatter when them say me go come by ya obunya ni ma for boys di moto bi ko share but when there all inclusive for people kwada tribes mi hu nkramofo mi hu malaba akonfo ehu asofo ehu imurafo bi no do ma di agum kom just that show say ma me no asem na akate across the whole nation so in a sense you know Kosua Sawa now is more than a wife a producer now abeye but activist okay the activism no so no so ye ni yi a ubegina ntemo ti ubegina ntemo obeye utimi ye kase ye chen if you politician ye ka say Kosua Sawa is more than a political party and it's more than a religion and it's more than a clan. Because you can't see my Kosua Sawa into political parties here or register. Maybe apart from NDC and MPP, the meeting betino. Or more can you make a I am telling you today. So the man Kosua Sawa political party. What the political party now on the more kasa. Only na platforms no we vukeke. Na ye na ye de no ye call na edikodi ma menechi no. Enye de ni ye binya. Eye se Nyankopon yi nkofo bi ambe ko oni bia asema ma no. Abo oni dua bi Nyankopon de aye
sa aboa no podua se ye me pra no regardless how people talk against us those who can say the emotions and as a personal lifestyle be omo komu bia am say my men standing against it those people most of them I be maybe omo di go for crutch because me go for bia because can be na frame me I go see e be no go busuafo no bia go see they say the say odi echi no mo say dey asentra I say go check the comment sections na we sabi nyanu nyina so no sa na busuafo no bi no so no omo so tatango fo gro no but what ta ho a e normal but on so better on be set front now what be chere sa akwa be chere wo master so that's you trap mama na sentence that's it okay and asa wo be ma bi atimi fam pna okay I want yire chi e ma ko fa de trouble wo say last be cheche mu bi jo but you know quite in the sense no be ma no ko fa no ni kwa say wo front wo mpra e wo domani project e bia mpra no e hide out okay but wo project wo mpra e de baba jom dia wodi wa mu yire a won ete wacha say e ka chwa pani fo ga na nyina dodo na wo mu kanchima awo mo mpra no hye kona okay yeah don't do see yes na bebre kwa wo okay a lumba kesi kwa no bebre no mu tutu mu no to mo na ko hye wa ase ko bebre dia fa wo tutu mu no ma o china ko mbeso mbe wo na fe akofa the same case abadia say akonya ba akokwa na fama ba akora bia wo na wo nchen na ma wo yire fama fa wo yire ho ko ma ne bebre ko amutim ko che om kurunum ye ni bebre a om ye big mass ka fo kurum a om show blast na om ye no nu aduane a om ko tran ko to bidi wow ai nim ebi mo radio station nyina tonton no ma ye ni mo mo Ghana om akọ mo mfe no ka acha say but om sa fa ho ware ma foforo na om de ma ne ko no ware om ye om ho ade mpo ye no kwara sontan na man di ya de na how much more mpna ye nya ho ade na wo ye do front oba o no abon ho ka abre wo oh entwaye it is omo gensi sa akoso aba me akoso sa waye nkofo a emema omo twempna mu odin a omo yire no mabọ mere wanti a me no so satana mo ina meba wa no ebo a wo mo e dom sunsum ebu akwa na nyesika sunsum ne de bambo obu akwa se bebusia odem kwa ne mu odin eteke oba bia ho odin no obusia timi ko e de wugina ye na oba no okoma wugina ye nyina no otim be hemre to be hemre ne duro bia na akono na abafom wo ye bema obetima ko wachi akofa bi na emom no e ba na sa ebuo ni respect ni de o se o si se o de ma o yire okay e man no sisa buo ne eni di ade ma yire eni de ne de akono no de ni kwase o ma akono no ma besisa okay ebuo ni nim de o so de ma o yire eh normal no officers ye tani wiase biem na ka mema ti adwene kuta ya na ga ma so o tumi so musu tumi sa even sabe o do ba atekwa no o de ba ma bi di agro kwa area ya hwe ba ma na ni bi ni koma bi o de fight we see abubu we see abubu go o be ma ko be so tinity o ba no wo wa he na wo ne di agro but o be ma de o se me de be right now all right now o ba no su complain na o su no say ka ya normal de ade ya na ma no complain adana ya na ma no complain say nya no ni kwan say nya normal nya normal na normal so dia eni die ebuo o so o ma na ba mo ba no etina o ko fa yin no ba ma nhia say so mo ka wale asem no ne ma nhia ba infu bi ba be ka amamre ka no ye historian na teacher kan tanka ba ko mo fa konta no o so fra santima dabi o free bonwire okay asante bonwire o bonwire she ne ma me nua nya hwe ye nto aso nya fere we o ne ma me nua e ba na me there's a way obusia aye ne ma me nua na me ofa ware no okay antinya ako dabi obi anya me faokrasi mo for kokum kene ne ware no ti mi no free but amamre sem no wo be kira amamre mu se empra wale o wa enti sa e bia mu ade up ko tete no kra no na oba kra ye nguro bra ma be ma ye nguro bra ma oba be dwomu ma be ma me ye wo ade ani kwase na be ma kra e de no kan ba ye ko wiase ne ye involve ade cha do involve a na ye involve a na esisi ba ko a de also the count ne pata no te ne medical chire o se oba ne ye pata no na koma muto ne yam otimi gifie bi ko otimi gifie nyina wow obo otimi sifie na mo mpem anwale oba no na sifie no mame ana ye ba koma be na de okona o makra na bo de bi be chiche me ho re na we akosi enkosi wa nkoda wa ma me hwe o so asa ko front oba ntimi ni sebe bo sa ko okra chi kwa so a hwe de mi se face that's why bu me abra mi su
So eti de si won kan de maame no wanka na kede besi no wow e kanya enye of course you know who's enka be chance hwe na ka yi se brasa afo mo match na ye yi otinzu mo bi ahwe ndo mo wi ni adom ni nyina hu ndo advertise na wi dada to mo ba ne do bi se nya nwa I say him say oh ya boy wi ntie dey players ana we kura so no na say two fashions enya de oye ma oye genuine so oya de amoman ni nyina na o no position su kakra oye na press ram so side so still no o hwe dom na serious e dia koma pa make us even bebere kwa betima ensamafo mi oman ondo so oman mu ba media no bia media personality o ye big some flex no ne ayi ma we je some flex wan ko bidie o ba analyze say onu ankasa kwa no aje ne nsam oh nyama bakwa samu nyina the media was the media fraternity everybody wan ko bi kwa no hwe TV no eje omo nsam no mo hwe say eye hwan po a eye hwan na dom say timi akosia na odipa na onye footballer okay Antonium onye celebrity so onye celebrity ente ko ba ne say enti na onyankopon do we had enti na nipa mpempim na akosia ma na omo hu se omo share in ma me pain ya obi a wo dia send city ankasa eno an watwa fufu amana to nkwan mu okay watwa fufu amana to nkwan mu wow ana mka se abodi ya nyame na pra no ho ana se wo wasem ka nyame nka bi ma wo okay acha se ana se medi wasem ma wo omra watamfo sawo no me awrade meyi ofi watamfo sa no mepeja wo edi wasim ma pon ma so okay why me so acha se enti na no ma hwede sese de sisi yi o se da mutama na asante kotoko ye be de kotoko ankasa no se ye ko ba bi a ukuma pema pema na se je no wo ba bi adom ni free was adena tokwa na okono tokwa edimu o se se okon enye tokwa tokwa hunu tokwa udibem za tokwa na okon a obi timi free ba bi kwa beta wachi obani pa no ni bega tu ku ye ne nkudim die ba na o ma bejo ni e ba sa kwa mo atamfo no so kra na otimi di zuko otimi twe no dom no bi e be count ndi na de ni kwa go fo bebere amene ma mene nya adwene bebere bejo ni se ne bi wo so a omene ma mene ya adwene ba pem ho asem omne tete ba da do mu se twe no tu na ayefe no bebere na even the first time in the history asemasi Ghana ha yanya kofo bi se Chini Jonas Kevin Taylor ko baako ene oyini David okay oyini David e di kan no obekasa tia ma me ko sia se ono nim issue na se ta o try mu efe wo ko trasi wo hwe no manu na wo hwe de ko no o try na back sa eso oyini David kama ko sia se wa because of kasa ma the other side David o da grasa sa okay na grasa o de ko hwe am wasate kasa ma ntem kasa mo Chini Jonas Kevin Taylor hina na o de o hwe so a okay with no disrespect to others, the prominent intellectual journalism people are more more than 70 to 80%. Okay. I'm rooting for Akosia Sewa. Okay. I'm a boy. Or you need munum, my way, Janum, Ulama Kianum. Dr. Comedy because the petition come president saying you're for free. I mean, the Gamunano, they know because Sadian Chimia. This is Sadian Comedy Ghana man, Mitino Kumase. They look my interview. 3-4 years ago, na Lumba interview. Okay. Ana Lumba busa se na nyumba na ene de. Na Lumba ko nu se sa anyo no kwa bi kwa ne kwa yefi. So that time na no ma ko. Yeah, was interview. Ana comedy ka busa Lumba se nyumba ne nyumpa na ene de. Eh Lumba na. No de. Lumba mo sa anyo di obo. Ne nyum yo se and that's all mobia or something like that. Okay. Ana comedy ka no chusu sa dia nchimia. Oh, okay, say na yo. Timi kwa mi tie lyrics na sa. Wow. I say you may slow be more for mommy. Now, tell the comedy can only do comedy cast of music. Oh, yeah. It's no what change you not cody. And the comedy can who are cautious, I want from far. Okay. Because what change you what change you know, and what change you man, or pelumanu, how many got the luman yeah, and I'm quite a lumba. No sort of comedy or voice in that or articulate in that and or ideas of music, but comedy was. Lumba you must inspired because just an kind of journalism no go on over here. I would see the compositions go on mostly no as a Lumba star. That's a comedy get him to choose an media. The comedy get him say Kosia Sawa is not being treated well, but they say a Lumba in India. It's a Lumba the pedal choose will be open as a account. Ultimately by watching. Okay. And could disrespect that other.
it's not like we stay neutral. But in their mind, they know say what is going on is not right. Because that's what deserve better than what is going on. So what I say. Now back to Accra, they see and Obi Anwi. Now they say my many bano. Omo ye say on person the probably we to and I just say and kaka this year and kwa kurum. Oh, okay. The car this year no ma crowd no be foul be eh nyanya no be hia no na edom no ba ho kakra. Oh, wevu omo kakra nche no raka ntema. Most of the supporters are in the glimpse of her. Yeah. The complaint. Say so we do sale level now. You're not for yourself. You're for the people. Yeah. You're open now. It's no maybe I'm ready to go bit my buso. Okay. But a normal because of Emra Yemenipa. At as Emra Nipa na control, Ranyam na control nipa. I say I move bia and teach you bia fa udi so dia. Then I'm kasi kuraya na no mo kano. Say ni kwase ke kurani enchia o mra o tikuna fa kete so. Okay. Sabena yene koso. Okay. And a kurani intimi nchia. And I am a man, it's that day no. And my no person fee say we can need to or touching go for no. But I mean, you see, I do. So you are access for us. Until you come to quite didn't go didn't matter. It was a that full enjoyment of you, one touch. Then I said, so be Kumasi. To Kumasi, dear no, my make me be a son of Kumasi, dear no. A banana yet to say, my many bow. Yes, be a born the Rukan with it. But still, the pair bow, so near the one. Oh, yeah. We're not surprised because we'll be an bizarre. Now, the old guy said, I don't know, maybe the Papa see the car bomb man here. Okay. Before said, or my book masino, with the car bomb man here. Nana mimi o a flower border than Togo. Because I did go Togo Kaka. Tinabo a flower border than Tiquan Biasno say, the free one term. Na me jade me no man no na me fast na me bad because ha na me medium en kan no data na me wo no ntimi en share no timi hwe bibia o TV so and social media yeah it said na wo kana ya mpa say ade be che no ana mo ka say o be Kumasi okay they just I nimremu ne ananso ma ade be che na hwe dom wa enti me be du Kumasi no be du Kumasi be 10 level na me call ke tia say me refresh me kaka ne want to be ma me 4k tia nyina say and the pa man tentem basela on be ba e bi so also man tentem to muntimi ba but e bi also akwa mu me ko so say wa e ba na me nya course bi from Sunyan ko for the bus na fi Sunyan ba wow you know kwa dey prepared e man prepared in terms of enti Kumasi no ye kodu airport e ka so about 2 o'clock yeah ti kodu airport run about be 1:30 and me train Sunyan for no the brave woman Rakia the brave woman in the woman no Sunyan okay ti wa kosa se wa group no me chia o Sunyan Rakia the brave woman me chia ba ana me train ti me train no run about o ti like me train na as woman so bedu but na ka so be me okay ana abro oh okay and then the car be so na abro say me mfo me continue abro no Papa J ana me ye fo ne ja Papa J ho ti kudu ye na say the pa ba wow ba na je 2 months na adwafo no mo gate na no nyina ba odokufi ne akosia gold ni cruise no no nyina na mo bloggers ne kwa de na mo do so kwa che nipa na me ba the beginning no yeah everybody kwa akosia so be content yeah serious and now he's the most content oh yes I can't video be am try oh yeah a child will be Ghana now it's a be man do suma so we no disrespect even elections IPP ni NDC ontere aya kosia se wa ni lumba case kwa na ekoso ntina mo opa mo ya ade so nyame hira bloggers bia nyame hira mo ne mu nyoma pa bodi nyame hira mo na nyankopon makane no ntom so bi na anyam kra na may stars na may so may celebrities na may heroes na may legend great people ntom maso amen ene mabusua so na camera no mo so nkofo bi so phantom so mabusua so bo mo share ni aduma ni nya easy but mi hira blogger bia ni content creator bia ti that day no mo ya ade okay na mo buy so mo be opportunity to talk oh yes
me kwa me de me pia na munyina me ne wan na ko sasa wa asem na mkoka ya nti akosa so mo akakra so manya ne biara se me de tia yo nti that day no mo bae ti afre di na me be yeso na me be kan adie bia na me kasa the hotter the battle the sweeter the victory o for victory bia easy anya de hwe di na metimi ye ya kasa 2 o'clock ro be se 2 o'clock be duru ya kakra do na ngebi nya kokofo wura kwa so le aja bebre na kwa so afero mo ba fie bebre so nya nte bebre ko dom keche no ma no kwa de Sundays no me o market o Dr. Mensa ho mo yeah kwa BBC alo FM no nyina ma na di dwa Sunday go Sunday no aban mbam ti no tekiti nsem nim ti no enya kwa mo do mo di dwa e mai so no mo bebre so e ma omo o so asa wa fa pa ena nya men chaade damia we yon say we kokwa na zena be treke na obama ntakuma fidie yi wo sai nyakopon ya na sebe o paboa o to bo baman ya no amana dane aba so o si bia mu mokwaku a o ma sai bia na bu abebo wa sai nyame na odi oni bia sem ma no aw tamfo se bia o si nyanko o si tani pa no nyakopon amana be dane glory and see that Sunday na bebe chiri mu no according to the see no and say I am yami ni aya akosa papa shi e de abetuga say omo buki ticket ade be cha mo be Kumasi no flight e wa Accra omo de be Kumasi no the ma delay ni ba ya na me chiri mu yo ye twa 2 o'clock na say ga omo nya flight ma go be do exactly 2 o'clock okay that you show mama na efe say baby Onyankopon bo na pese no na obunsamfo yi a omo nsa hyehyɛ maami sensemu yi na omo sabe gene na bi se nam hiyo se free na bi makoye connection say maami na nya flight ni hey wa fly ba for flight na zo onyam next flight watcha ticket aka no man kwa so aka man kwa so gwa na ka o se meje mo penalty o se budi ka kwa me kwa so me seat grab go me twa me na me be business it's a business na say ma chat ticket na say me nkomu a say dana de na mutu ka kire me na me hu na me shadow me date and me time want me anka san kire ma me no ama so mo sa friend next flight is zo mo nkom ti no e take him pon and of far car me fa ma me akosua ne papa shi fi I drive wo from Accra to Kumasi na even brother yo from Accra to Kumasi the risks involved serious fe kwan yi musem bebre and our pen terms no definitely overtake is bebem na traffic so be okwan yi so cause omo ye reservations bi no mo ye no be okwan yi so now say 2 o'clock no na definitely why nya fight me na so be do about 3 o'clock also be do at 3 hours add to 2 5 boy ni na o wa ma tell so mo delay no 2 no e bi to so kwa be 3 ni bi o si mumbo e dey ya say Amboana ya dey be o medu Kumasi na bo be 6 me boy 6 boy o na hwede na mitimi that time so no na amanfo edika ko 2 ni dey agiri say ensuo beto awia bebo esum bebu kata wiase so awia be paya ma na hye me hwede ya kura tutu amina ye gina mu twen pampe na de sakoba ye kura na ma ye say timi gina mu say ye no ma ya fa hwe anko no omo ma me nti omo sam obie eso di nsuo enuane drink mpaboa nyame nhira odokofi ne yere akosua gold ene obi bia oba yakosua sa adoye sa mere no sa na wiase tie oyokoda no da eto a sa na wiase so be ya ma wo ba bia obi wiase de ugu obi ano eno na utwa ugu abapa utwa ugu abone utwa di kama ya na nya ba side nkwa na e kama kama so your good side o ba ya na wiase na ye gele bone mo de highlight bone de your good kama o the good kama ento odokofi ene na yere akosua gold so for that day no the other day sa akosua gold de sa aka bi no abaya no ya ka no ko ri ka lanche no bu che kwada na say ena ma me no bo ba betene wow ana ni cruise ni odokofi ni we ya interview bra odokofi ba bi obi ha ma me nton kawai ya me nshirawo na hwe say odokofi mu so cha de he no mo be che ye no o metim de ba market abeton apom skani bi ni wa on pen fa so skani bi ni we dey on pen skani bi nka ho
akoso se wa ma omo hwe nti die be na ka o makoma omo ye saa doye no papa no kwa me de ho me nyanyi yo me so sa papa no me de chewe nye yeru se dinta beto papa na fresh sa papa na mama sa papa na de mpese en kaidum asem ya no aka no aha me sa ba kaidum ya me se nya yeso eti na wo hwe se de awo keka na dade no wo poto no re ho ye ne se ma me no fa afom sa be duru ye no na aka se baby obe fa pie because on the car no fit say car no fit ba Ghana for better say wa fa front no person save if you no Ghana for muntie they no kwa chesa kosa so ni papa wow mon kana se ma no even flight amudi na no kwa no ma out no kana obe ma na obi ehun so go pie kwa obe cross press conference aka say me per flight kwa ma nya fight obi ehun so for plane ba just to save the image of the country in the airlines no okay ti no kwa no ma me ko so mo hwe sa no ma bi se hu na ma me no mo fa kana se ma no na se mo de o ta se na ma mi ko inside wo so a am say me de tie no se be ko sere se anka go for so for plane about it be se me save me image nti no anka mo ma me fa VIP ho me pie ya no so me say ango wodu ana VIP wo so na kaye num no ya say red carpet e de flowers si ho ya pan kola o me man flowers ya na kwa ba ama celebrities di nyina so abepie ho no obi ti say abro GH ho na ya boa ho mami kali ho mami kali na bi all of those kwa be boga there's a lot of people every na bi nu kwa ba later na mami na ba mo form de bi ko jira form bebre ba do America na bonus mami kali do America ya ba ya yen na nam anya mami kari mum anya na nam that's it they are all there and na de mu obasi baby obi a me chiao basi wo na de bi hu ye ma shema kwan shema ni die my brothers omo ye Islam ma me fo omo ye Islam a bi mu kutata sabia sitasabia twa ma me kosua a omo ni ba bia o a sofo so a omo na ma so mo boton so chate wo de hu ni mala confirm omo so ba ya pie omo no kwa kokko ni ade a say enkola ma so ma so ma me no fa ne san tache wo keke it was so wonderful it omo deny ye o VIP kwa me na me hihye me ni I take kosua nua bi hihye guy bi o restaurant bi na was has a small pub e je ne ma shi di bi si ho a ye na je se ka opia be bo ade anche me no na ka me mato e de hia no ama ne kai ni agene a ka da ho na ka na ya bo mo bi hia no na flower ne no ma ni na ka twa ma na efe ansa no di se ne ya mo di ado de hia no we ni no mbotu gui because one full play no so man play but do nya me be bia no eye ono kwa so ti okofa ordinary o de pie ti enya so twa ne VIP ne se wo pie wase o de se ye de ne ye no ayekwa was you want top one you use as a man for abo they say oh appear it's not kind of so na tu say the mama na ye no kre ne say o say papa shi kwa de na so otika mu jira bonten wo dada yeah it no de wa papa ke wo dada na mo ne ma me mu wura inside it say ma o say ha later come say ma bloggers bi asabe ana ye ka say akọ so a obu o fi ba bi o nim o kam o say ma ko di fe ma bejo ne bi o bejo ne kwa no ya tamfo ni asoma no one of the guy bi so be blogging kwa ka say ese ma me ko so asi afaka bi ko akọ e de to mu social media ma expect o mo no mo ba ni go sign to be a friend from America e ko si ajuma papa shi ni boy from America no say akọ bi honum they want nyina na start program ni abudo ni mpako meze mebodi as o blog tia ma me antia ko so say I'm just 90 sir I'm so be the card share na say o da bi abu say to so mo e hwe mo hwe obi na hwe o friend ka tell me no the was one say colleague yeah o bia ni so mo dia mo colleague dia na mo so yes I say media dia sa na mo tie ma se ba mu investigation tia mo ba football dia ba abu jiram politician dia ba abu jiram ifu dia ba abu jiram asofo dia ba bia sikiti ba ko de dia ba edu mu dia so fe freedom of media dia maka mu dia she moto is just by the way Emma koye sa spread ne kakra because we can't be twa we dey need bia asem na ekoso no it say ba sa ni na koye se maame no nya ba wi wo so fa be hia no welcome hia no yi no okofa
Sa ordinarily ayo no pie. It opie no. Mimi no de nyina de gira so na ye twen. Okay. That was ye sane. Papa je mu nyina kan o. Ama so kwa na security guy kwa bezo ne papa je nya am so mi kwa na ko pata kaka. Ti den no was ye sane. Afi na ko e touch na mu akotwe ama ye but ade people no so enjoy. Ye de ya e o mra e bi hie dim. Enti the man see ya be very emotional me kan dey. Mami, na me hira wate. Mo are ho da. E ma unu ho da. Until say kodo fosu nyom ayera firi ase. Your name will be remembered in years and years and years and years to come. Adi bie de wa ye yem fonso. Na mo bie ye o mre yo. Na ma ye o sinto. But wa koma ene wa adwene kuta wo de. O dwene papa. Manipa. Nemo no papa na dwene nipa na amo nya akoma pa manipa na eno nche se wo ye jimifo. Wakatua we eni nipa nsam o. Okay. Antakosia. Bisi wakatua eni nipa nsam. Wakatua wo twedi ampo Nyankopon nsam. Manipa bi amo aba mu papa ya wo ye da. Okay. Na me kasi so se nipa da se ne wo wiase. So obi ba wiase okuta akoma papa na oda odo adi. Na obo nipa oye papa ene fan adoye. Wado no oye papa. Mamu mi emu sai nipa na ambabu. Mumi ehya ne nkran. Na ehya ne nkran no ntimi nye bebre ma foforo so. Se ehya nipa ne sa na e deny ape foforo so opportunities. What I say? Mamu mi ensai ni din enwu nanim ase. Cancer bone mfa no ho. E ma na ba mumu. Na bia ene no wa hye obi a obehye obi a ba nipa papa me nipa no ba ye obre pompo a cheda do numba. Ipa de be o titiri mpo a cheda do numba. Eti de modi mami e mo ye papa bi so hwe o. Hwe se enna so mi koy obi papa no fa boni eze mi twam kana. E da ko ya se waso ne papa ye nsan o. Ko enam nyina no da so ya do ya e ko lumba fie nyina no guso ya do ye ofie o. E me fie ofo aka kasa akoso ya adan. Ofusu be si be de ye ji wa hwe ya tu mre. Ko se wa mre papa ye ho. Eti mamu ma asem we nkodane ade bi abedane sodo. Ebedane o ha bedane muso bedane no me amani pa birum bi. Ko ma me de se obedane bofom. Ni suban no eso ni bi wiase. On kasa. On tintasuo. On home. Anu ase o se mi kuru yodo. O yu ase Ghana for me damasi o. Ibi matamfo. Omo mpema se marofo nyameta me dom. Me fo odo nya adwuma no. Eti na me de abesi masemi so a. Nipa ko hia no. Ta fa bi de ma me bakra eto me yam a me rest aho ya. Bo ni kasa onumba na ka se na kokora cheme. Awosi gu me. Ene say e ma sana card na be doso. Ntaye ahonhom. Ti me ngba bi abenenam. Ti wo se mi pushi ko. Ti ni pushi ko mani mi shara so shata da me ko kasa court wo da day. First day. Na ma me ni to mani. Bede me say me a So some just have money. who said to so. You told and you say, "Hey, mahu." Wa na majina. Wow. Na me timi to me nine. Okay. It shows say ma me no nkaye. It shows say ma me no wa koma pa. Okay. Ka dom we nyina echi no. Otimi hu obi a waka bi ama na social media dia church no. Hwe ha o si we come abro. O ka no so. Yes, it was so nice. Efekeke. Now brushing a quota then So we are in the war. Ah, him and the war and you know to go kubi. The spirits na I recruit here. Na me kaswa she na nimonyam say true ono no menya na fufuo mebere positive people go. As those people no we are against na e bia obehu mi na me ade beto no mu di matam no I don't watch you. Say me ya take us asem na me ye ni akos asem na me ya me ma de ba ya mu be di matam. No and found the baby. No ma. Me djuma me de beba wiase me fi se me djum no de efe eto asomu so obenya obi amana be kanta. Ba shari for ase bi ayi wa am say ofi ke danta oso do pa enwum no. Ma Nyankopon enye mixing. Na Yesu Kristo kra be master. Enye obi de. Enye obi de. Enti ja sa atem de ye me dem fan normal. But sometimes yeah, they have to be objective. I insult me because of the issue. Dia unya se mi akaba no person ahe obi so. Je wan so kasa.
Esa na so na me wa na. Na wa boni pada e ka ko didi Nyankopon atem Romi nyo obi aka betimi kasa mate Aja because ba ko support ko say wan dia na ko say wan so obi so no asema abai wa buti buafo judge no wa dwenim say woni edidi wa na woni aba bi ni ko say wa ka asema obi a ode ne kunu ama amansan na kunu keke o ono na wale be ma no nya be ma na wale no o so be ma na wale oba da yetimi ma be ma ska de wale oba woni kapre nesi be lu mani kapre no obi kura na ma me ne pebe ma na semti no everything no oyini yam nesi lu manya ko so wankwa na aboa no bara ko so wa moa no obi ane wane de ne broso mu menyi tum lu ma ko do be cho ka sem bi o se me nyum bi aka konto o se enene na nsana ate ko ne to me krabo ate ko ne no wan ne ma me amesa se ko do wat otimi enko ya brafie na me ya cha konto we ni magingina amama me kwa ko didi yi me kon say na me kwa ko didi yi that time no na di obedi mpo onya wow the first album the babu ya kwa konto mu no na sa o kan no bi dwen say bi o kan say you to mu dabi real life situation I was going on oni tata sabi ko do susu ko che ya to no mu ti ase enene na sana ate ko ni to me krabo se mi twa ma ni mrafie na me ya ka kwantuom na mi ko di seni na mi kwa ko didi ai weni ma dwindwina ama ma ka kwantuom ni pa baji ani ngwase mfata me oh okay we madidi emo bisumi yare demo okay let's asasem to me a ogamba fo yini o so dia mo na pa mi o obo bra bia mi hu ano kosi dibi be ye ni esu yiri mi o obi mansuo dibi be ye ni that's a question ti be ye ni there have to be somebody to intervene as no because obi is no fabra bomu emu he was going through a lot wow system no ko ye that time so na wo chira bank for be right something one obi adwane gugu jamani ho I be by to Tom Dean Boga Pion Boga Canten one. It's that time, no, I was a critical moment. Wow, a man why a wide almost all boss ever said, more live before Musica. And the other fear to nobody cares about African man. Nobody cares about African man. It was a struggle moment. Or Barney Bola lie, the other fear. Because that time, that's how man quite what they are more. They don't care about black people. I was our backgrounds, I was in the shade. Also, told them, and you know the who knows you so bit mighty. It takes somebody who also power some say. Mean try here. Okay. Would also the be example was a sad over here. May boy fail or win. Maybe also sad now, baby, possum. Shademo. Then quite do mamma do be the man on Tino Cassa. Say, why they need me here, come. Cause you say, well, that time say, what did he? Wow. Na then and there. I ma bia kwete bayra ho mama bayra antimi ammo kase ma kosi se wani be ne ya e de na kosi yintra Nyankopon ko ne ma yintasem de kosi ya ma lu bagwe change on sasa ne kre be 10 to 17 years fra kosi se wa wo no Nyankopon po ne nim ama durume bi ma lu matimi interview kwa na o ka kosi se wa asem timi ye interview akọ extend the kwa say akọ extend the kwa say ni ma mi wu ye kwa no Teresa na be ye kuna entisa Teresa be si entisa Teresa di nuane ene nsa ne na fofo be boae ko sasa wa na ye me so anu mpo ne ba sa no kwa no ko sasa wa ye nipa bi a ne me kase mabusa opa magana ni ba bi o se including Prisla ina busuafo ane number 77 ne be ma ni bi njaji kodo ho ma ono matratra nyina no Mummy Musa said, Obanum back pen or bit Macassa Cosawa and then the Contaquada. Cosawa boon and the chim Buddha. The Casaban Quampo bar, or Mumpapas or my Jilu before Cosasa was them. That's a Cacoya or more. And a non common Cosawa, Lumbawa, or Mamma Cosawa be Dibiana. I said, the mood. The Busas CIO from Presla. Ebe see other ones in the movie. This one, Aja. On the way or just asaje ma me na die nyina bi busa na se senka ono nne wale lumba ansa ana ma me kohia se wa e ba ho a ko be pena ma me kohia ba ho even no ma me kohia kwa na ye pani a ono wa na oje free ni nsam
the coba say on na wo ho na me ko sha ba ma ka de no de be no ti bi busa to mama no nyina na mo na mo bebre no na ka mo pelumba ma nya nti mo ta ko sha sha wa no busa mo se mo na mo nya lumba ka mo be mo bi se ma me ko sha sha wa ba ho be di bia na manya bi kwa mo te ho na even mpra kwa mo ko twe kwa no mo twe mpra kwa mo pesa mo yonko ba be ba mo mpra ho. I see. How much more say what for? Obinna yen hwe na wo twere mu na beto ojan from Accra High Court say will be any omo yen deposit will be a what Charles Kodufo so that lumba dim omo but don say before say and some way call court no can't tell me koi yeah na free lawyers at the mother lumba baba jama chambers ya won twere come ayi ma me akoso say wo twere say busu find the case wo twere sa can't tell no mo twere say oh lumba that lumba kwati as no twere omo say tina bi oni wa kwa mo fa so mo instructions kwa mo fa so twere japan next any come akwa say declaration bi na will be order lumba ka kire sa no mo kai and I joined there also from Accra High Court declaration Abba and it said there's nothing like well that number team one it be jail court. You know what me? And one would be a man for much wrong. Then I'll cut their phone said no well for that number. Then I'll come from. My brother hold me seven. Yakupon I need to move for a mama Yakusawa. Because from day one, I said we call court Yokumasi. Yeah. You wouldn't so. Na mekano law no any open to us. Okay. Muntro. Asem na yedi etimi di asem ye ka say. No man sa do obro news come. You come here na no man say photoshopping. Yeah. Ah, ya jiji tum sampa. Okay. Asasa. Ring. Ekosisan ye. Akono so chentri no ya dia. Ya nya. Tiasi ni ofilumba bushem baako. Aw tiasi agodi adanse sa wale no ko bi. O se mama for na for school. Da could why near that say no yale no waka no yale. for sina ansi ho. Ah, so because no yale waka. Aha, me se me ye nya. Okay. Ye o court asem ne ka no. Ye nya o say for sina for you kwaso ko wie jegwa no. Odo broni kwa na ne kwa atwuma so. Ya se mo. O tokwa bebre ho a e ho dada. Ama ye fe nya say odo broni ni nua ba mum. Ekunu mum. Na me busa say ye wale akonta nya akonta sekan. Akonta prince wuti mi ja akonta sekan dia uni media danse. Ebi ana obi onso bo wa bedroom kasa ne ana content. Bedroom kasa no na ma oto ana o tutu ayampia show videos de ehura manfo uni we nyina ye. They always afraid of karma. Omutim ko je oni toro. Etu de oba wale yabusuam die so ma kwa ye yabusuam ni. Afri unzam. The world just say almost force it. Oh, bro. Bronti meba o. Ono so wa wade na sibio. Oh. 10 okobi. 10 people. 2000. Emoya. No so wa wade na sibio. Emoya. Of course you know. Numba bagana da bay. Numba bagana da bay. Well, tama case no bay so bagana. Case on a Oba betra Ghana no so be operation. Okay. I think that was 2010. I know why 2010. I come. So they be no Kobanti. They are no how many years. Yes. That was 2006. I think no SHS as we say. It come to court case. You know we see your court one. And the assembly say ya request onum. Nipa na omunya kosa se we twe no. Ba bi o meko bia no. Because say what dom no doors say omo. Say more powerful outside my powerful declaration because say say what this we say o we need to be a man. Na the inside room now few people now want a change verdict. It now no men trust court because at Ghana ha and I yaga so more trust your law I can't Africa ampo Amnesty International name. Everything be a law no be do me one name to Africa there no me fa say stand to be corrected Akufo-Addo nana yes his excellency nana Adonako Akufo-Addo odo kwa to aba me de court ammo ya take one ya fi dey very bad pay sheet one ni na ka lo no ewi eche na declare wo lu so just mo kan onu mpo o ni law no say atemu no onye ntum Amasundwe nti na metima mu ni ana mra yintimi mchi nza menza okay
But I now go man watch us here. Onumpo. I was yeah. Nothing money. Okay. But I now move you can say be was say the politicians made the law, but we the rich people we buy it. Na kai dia ya o mkra ne say na make us me dia ya kro mu say. Who politician na wo ye mra no. Ah mo na wo hye mra. E de betu na nanom mo amamre na amane asem je tubu ye. Wo no timi a hye mra no ba bi a hye mra no ho no. Se ka ba bi hye abon ko ana dizi ja no. Wo mo nko ye bone wa bonte na be wura ba bi a hye mra na. Ese mra ne nchew. Na se mra be di nkura mani ba na. Emran kan kure na mo ye pusu ne hu na abeda di se obi o se na de ne tie na mumu no asisie ene mrafo bi na dwene kire obo say no mo pe no and with the influence of money. That's the core of the day. The core of the day is the influence of the money. Because excuse me to say most of the judges and lawyers omo pay granye ko kan is no mean 7 the law is it you say most man can say all there's some and even some krana I don't know some krana every black man willing to get everything that's been created by man and okuta benz na o tira op V8 e dey pursue yeah Africa no mum more yes sir because omo other European system yes sir okay ya mo bi akwanya okay car no person na person to why okwa be faso a be nya lot take afa but ha no de entisa and our economy system is lower than their own so influence no any normal you know one day say minister who vision we want to do our me dey be obi aso ntimi stop e dey am dey ba wow e be so nyo me dey be wiase no okay and once em be ba da chi I influence everything. See, are you surprised? I influence everything in church, in elections, okay, in parliament, in courts. Sabi manu de sumraso. You find me. If I stand to, I need the same. Are you surprised that number? I bet you guys say Accra High Court only will be down. I don't want to. I don't want to say I want something. Okay. Bibi abetu masa besesa. Of the no, oh, them. Na me na me ka say High Court ni pa na she ho. Accra High Court abetu ya. Ni pa na she ho. Situation division. Me say, okay. I'm not disrespecting them. Okay. And I'm not saying so me ni pa bonini. A system. My system on obi ntimi and control because we system is being controlled. The judicial system here no na ka tisa ka ku fodo be say man ka sim nyina wi ka ku fodo kwa man kwa uchi sa mo no wa so nchase no the body dey say yo man ka sim jo lord na onye ko bo na se lord na be jo no I dey grow ma ju so mu me nya ko bo me say enya ko bo no se mo ka kan say nipa na aye yango bo se so mo ka kan say na ko ka agrada kwa timti so pampam nipa na se ne mra na nipa na se aye se obi ti say mi say CCTV aye adabi aye abudom dey football friends say va we just stand referee machine yango po machine no go nipa na aye na wo ko ja so because say am here ha me ye untimi na nipa ko ja park no so kwa machine ade shere so no bi say di komo ti ono de open of top rank o wiase o yo nipa bi a ono ti wiase o de control wiase no okay the one na oka no sa lord na do issue na oka no pani bi o ne da no I see o chief justice and to be two justice ka say me mchase nko ha wo lo judge no chief justice no what da no ba on no o go by mra no o mra no aka sa o go no o go by mra no ono betime I influence decisions okay but tell you what can I say brother ade na tie na ase me wie ye tie na chief justice here our better is here you vetting that no guy also o jeli atai 70 years because that's a time you go deserve 70 no to jeli ni to no well no how the law says justice bafu boni no how the law says okay now we so bia o Ghana bia na court how the law say the judge no am I making sense and this duty we as how the whole me so ban so so edu person ni aban benya asem na obu o so no sa na em so abo no krakaka ni patu konya asem kwa na famra no ni ndi yo go fo bom ye krakra mo sika onya asem a emra no jarman ko obu e krakaka the same to this kana emra no china odem it case where that way a test case for so all of us to expose and the process has done well so if you say maybe have say
me akoso se wa sisi abi mani dindi na me oba ka na me ko ye na kwa na me lumba wu ya me ko fie na me ko taja ka be so na ya ka be wura dem o. So we are now. What are you talking about? I don't pictures boom. No, come on, brother. What do you mean? What do you know? You know, but Yaba. Na ki how the Ghanaians will talk. say wow. You say fear me no dia, maba. Give me mentem. Nye robotu. Don't me now. Fear the gobotu. E je odi baby bedan su ma papa bi edi say ya. Na we ba sa no so pese wo take advantage na ka so ye di papa bi anka wo kwa na no. Kwa sekete wo to ne pa ma no. Ma ye wura na ewuo. Ye nyina nda. E fa kwa na akoda. Ye ntena na ye get to na mo bisa abeda. No, come on. Utuan and no man again expose you no. Mo say that odo we wan kasa. Oh no, me side way again man. Okay. Me side way again. Ah, me twa wo no. Me na kwasa wo. No question me say when you. Ah na me be me kazi mama tie fo asere. Ka me we kan na fire we me ka tie fo one day bi o ba ko twi na be kama sa. Na esere. Ba me fara say fan to che. Yeah. Enfa. Okay. Nana dia on social media me nana bi video no. That was open me lui. Was entry. Entry. Abro entry. Bantama. On the one for bantama. Entry. Hwe. Ana de okay ma. Manyini. Na me ka si su dia say. And no mom say ha, I'm say on kasa. Akosa sa wakasa. Jana say pesa de on kasa we lady. Yo obi ho, e fa na ne pan kasa ho. Eni obi ho so a we nya twom. O kasa kwa che on kasa. Snake na grass. Wow. Hwe no ma ge even the man again kwa Ghana for man Ghana you go Ghana for Ghana ye dangerous. Akosa sa wanya sa. Leta o ma me pani atro. E dia bre ni kunu say obija wale ama wa state di enti ozo obija wale a ampaso ekoso ani kunu amfi no otim ko yi lete we de bi no we dey who say bio ozo go na dey letting about the bank account ni wo ade no over metudwa the mobile phone the bank account ni wo that no bank account I want ozo go ni for account number no I say go never to the whiskey home okay and what you make people obi ntimi that no mobile money pin no obi ntimi nyin farm out when they ba e megu akosa se wa ni mase to those who say on the like the bar bonting na date na mebusa yi na why na wono ho ba no ma yina ho why apart from well the crowd how because say abusa bani ko fi ona bai okay so abusa bani se be kan e fi ho ne pie okay so be be ko sa ko si ye to first of the go nya bi go call the bar media answer first to we o ma me ne call court wo no so o kwa ko kase wo na e wife na ko kan tai ozo go ni na account and the lawyer say ya jama me no do on kasa no okay na si ya omo ko fight go let's have administration when go kan tai I said yeah do on kasa no yeah sam o ko so de luma lawyer n lawyers bi na kika no there's a who say why na just one mama akoso say eh that's the word okay mo twe kura so twe dai e pai okay it's about the time did you go say ka na mama na twin say get down na ko so ya do no say be bia to me adibu sebe in the beginning no that disrespect started from whenever who say abusapani tanachi whenever who say for sina tanachi whenever who say Bloomberg lawyers etanachi ko lawyers mba court 1 2 3 bia na e ska chomka debi mba court bia chomka o oksani ntino ye beje no ma bia ma be sia ma o kwa kuma to yam ye be kolo ye ko ye fa be fa no ba cheche no no me yoni no supreme na kuma ema nam so kra ma de twama wo kra so de nam so kra ma sa o sa ba aye esa be tribute sa ya kutiabo do ngaza tribute no anga bi tribute no share na ma aha na bi na we say tribute ni okay but tribute nko eno ko ya kutia sa so akere no ma no tribute no adue yo die bi tribute na me ho ah jai yo ba share na I tell you ba share no ma no say de na bluff nti ya tem die o ma o je na wuru ya de be kodu someone go for the tomiso omo se de be tan do on gaza no yes it be court case ya go for we say me be ko bebre because ye de e ma me ko so se wa de court no ye be ko akọ safe court so on piase ma tv this is their car na normal no say normal ye de be cha ye jai wow e de ache dan say
ye be jama di pana form na ye nkwa animu esa na sebe ye wo kwase abuo asisie okay ane okrono de kronfo de o ba so a obajo fo ko onim no eno ya ba nya ya sense de onim no na wade ye wo de no be so chin sam so je chese o person so wo gimi wo de wade de ye wo de ope na wo ye wo de wo mpe tubuka za kosa so be pressure pade a what do you people insinuate japade bay aja kosa so wade no pressure pade o play en napade en napade ni chemse eno ma na lumba kwa na ape lumba na ya ja odoboni na pressure pade akosa so wa na do play napade so no na de na o play en napade okay aprama ne ma and then odi be chekwa na anasem okay ko so be so no kro obi so hwe nyanka ne krofo wow ti na ma chire mu no jagoso se wa empre japade o pren en napade e ne dia so odi lu babra o mabo no na se mu be yesi wo na se bi o mu 1% ba odi lu made no kwamfa na de ma no na de lu mankwan bre peye no wa nya 1 cedi kwa mu a he's okay with it now atasumu yeah now what we am na cat every abontin so bro mo registered DLFM that is Lumba radio station agency near the year 2014 and also be PM court say Japanica Zubedia dance so do bro need that number worry 2010 somebody can 10th of April it's on that number worry 2010 there's a number wa magana zo be o very see me abi okay ba zo ba on it do bro need worry 2010 yeah that means 2014 no do bro need worry but 2014 almost fell forms no do bro need din by I do marital status sank worry 4 years ago yeah I wasn't 4 years ago yeah was it Mrs. I think I was marital status no was Mrs. Fosu but marital status no or single over 2014 the amount for choma dey want to confuse eh na basa na akọ because obi also ya 2010 there 2014 all fill forms are married now so okay so they can carry this evidence out their kokoto ama ye say bubi mama mo tinam ka say law no because we had the marriage no more kwaye o koto ya no more kwaye that's your good ye tanaje munya rem something na Japan say oh Abuja go so nim no eh o Abuja say was one investigation and investigation be go investigation to go investigation what the man one picture back we investigation free one who dey say investigation go free wo okay what Japan was say investigation free wo won Abuja ya wale anya ndi pa ba ko fa wale ya da bi okay we da to ya Abuja pani no afana me kire so many years awo Abuja pani number ma mi wu ye awo to aso nyina ndi won ga ni tena ne yeda Abuja pani futimi wu busu ni ye awo titi sabe no so na lumba kasa san investigation bu ka investigation awo so bisa odo ati die ba mu na mi kire mu no ene say marital status na dey say that time 2014 since Yankopon onko ma me akosu ase wa ko ma wate why okay adana bon ko ne so ko do mo ye ne bon ko Yankopon ko ma no yo mo ye ne bon ko Yankopon ko ma no okay ene se ntokwa wa nto nsakwa antokwa ti ayi ntokwa Yankopon na nyina temudifo nyina temne ni nipa ne wo wiase nipa betima ye bibia ba Yankopon kase da bia ko nipa onkwa nkutaw ti die kaka we bi na yi bai there's more even o ma ko fa akosu aso die bi wa bi say even the marriage certificate we sensem say ya bi na be ba ye o se wem de ba ye ni obi a omo ntimi nkan wo zam ko for ntimi nkan wasa and it's the case about the study omo ko ta sa ga na chinya omo ntimi nya loud bi mtis first no omo ko mo say omo ba kra na omo sa yira omo ba na ko for ta ke omo na omo dwane but kusa say what people are always keep on bagging our also kwa na go di pa nkan say kan go for kwa fe na wo there because almost one kasa no be was go show but people are started say ejina no e ade a enye artificial it's organic e embarrassing until we see the woman happiness it is there exposition the bebre baba because I don't know no Yankopon asase etiso no emu na wo sakwa o na wo sakwa hwe wo timi fo obi ade na me kase su dia se asebi sie na obese mekum eye kofi asebi na me fare kasie enu bo fa sikesi ada wo so na me se mebam na asem de me kade amana se galumba na sebi kofi abedi akoso ase wa tinti ana go yi na fi ana no nya koso ase won mum fi o na kofi mum no be ya fi o
Akosa se wo na kaya me corporate no why na ni baba ni edu go nya akosa se wo mfiri na wo trace am go for so yin ana say for sin asuso boni bi odi sunti na go kuku fia ana wo kuku for sin no mum asa wo for sin so bi akodi research ana bi akofi abedi ha chi na bi for sin as so akodi skami na kofi adi bi dia mo amoye sunsumu no ma no ada na for sin na no akodi ni sika no ana na kanumba ho ye na hi ana kanumba nku no ana kofi so akodi odo ko se wachi anya obi ana ku ade ni pa no kofi na mu kwa start ye kokko tu ko nya no no mo ntiapo asemo ntiapo oh tí o ṣe báyìí na mi nkan bi baby mi nkan bi me la my friend me la awose no sorry na if you kwa wo chen so maybe me kwa me ntimi mba bi me pese me ba wo me dey me cut studio now me focus on everything about my music my vision na mo same way abayi dey me focus even no enye me focus olumba de wakane sem nyina wi ana no me focus yakosa sawa so ya be focus sawa ho bia me ka bi well, Baba Taki Akosa Sawa, Piano Taki will be. Even if Akosa Sawa is wrong. Wow. Even if he's wrong, one way he deserves so kuni pakrana. Now, some no would be more no cockujanichi. Wow. Because I found Lumba case here. So, Sokosa Soka so called violent. Kabun say you soldiers. Wow. Me are some way kuni nano. Media me focus Akosa Sawa. Maybe I'm the papa she account. Tim legal wife on me, Taubun, you know what she. So we see come bia no go Nyankopon o nipa bia bre so na oni kama fo na o sirawa o fatim bia bi e be gina wachi o yo mo mbobu ga o bia o so dabo ko mo chile se mi chile se mu oh okay I ba say so me dey me carry off kasa entino de ko na wo busa me na ma chile mu no sa press la no ma ye ko fa ba ya so expose obi no Nyankopon so expose uko yi obi die ba so obeja wale ko fa ma na tomoto no oso de be pie e wodo wow uka sem ka gugu mu e de be pie e be kwa che date of birth na wo cartons no e di ni kwase san ya e si fiada be ko na se en found se le lumba kwa se fe no ojo so e kwa bana tu obi you know I know maybe brebe expose ti appeal no ojide se ko ni be ana me catch so no acha ko se ya nkona but wonya dom call people can that other people no dey nya dom e omo amu pedom bedi se na wo kasa ya no kai me no na me so wi oni me can kasa ntio it's only one guy pay for oti boaten a ofri ayi akosa se wa kwa akosa se wa busu ni so da bi ayi akosa se wa papa side no asamai asante asam ana o chemit kaka me fan to credit me muso bi are me nyi bibia me yakra ni interview umusa da Peter unim dada first adam busa ode ekube na ma to man kumezu me ko ne gina wonom ye me ko ne gina wonom ye ani abusia aye tu wache yakra ni interview sai ni interview ko echi na nyese bia oji obi esika dabi obi an oji me wi anam ko wo nyuma be ko so ne hiame o chakoso se wasa asem a e be ko sabuso ma mama ko nya mama nkasa me be ju sika o ba fam biem sai o ba wi interview ko sa wa eti mi di mi wa ba fode ba ko sa wa nem chamro fe ba me boa nem chamro fe ba bi am kapre ana boys so mu fum se bi na mu bi se me rich am so bi o pass me rich in the mind in the heart e be pie so ana ko so on fama so e fa me ho no wow e fa me ho no ma me hu ni keke kra na me bi se bundle me se mo ya mo to bundle kaka me chawa na ko so wa je me bundle ni na e mo ti sad day na ma me hu o yes how did you feel so now me se fe me tumi nai wow. Say me jam chain. Start say, hey, share one. No sister them. No jam. Say jam chain. No start go susu. Start go dey neighbor go say so no the secretary dey o. O dey no this soup. Or one house any. O no ton dey wo. Dr. Mensa o say o move go crofum. O be feel o let the be football guy. Be feel shame now by that. Na only that say sunya for kwa ye demonstration kwa say ko say wa ma wa ko mo gba no. Am say so say tintina. Sunya for guy be o ba akuma say o ba ka say oba kuma se okoto kusia o se asante kusia oye wo video ba ye se o muso airport wo edom wo twen one ayi one Rakia the brave woman am ka bo ma no se kusia so amesu so wow eti no me de ma me ne de na so me de ka kasa chess for apart from me ma me
ene ma be breso ya se asem se mo papa o ma se me ma ye na me ka su dia se musicians na yire no no a o ma ya marriage o ma ya ordinance na efie dia na maka mo no tu no meka ma kusu ase wa no me mo pa ye se de bi si die na bi so mo dia ba obi no beka bia ma mo okay wow I was omudo ene sebe presenter susu bi so a ma wale a mo yire no ma wale ordinance asa wale fia wale a bibi nti makoko ta kusu ase wa na mo ta odobu nyachi no mo yire no nya ja mo ana sa mo yire no fo mo wadwene na se mo so mo bibi wa mo yesie enu ti na mo yesa no because mo se mo wi am sa ka fo mo yire no na wo ka fo yire na obi alumba na so do no me yire a ono no bo no abre no ansa na wo ba yire bi kwa yire mmere wo se da koso sa wa bre lumba ho na di se di mami na sa wo so ko support pressure begezi mami no ya na sa wo agenda bi na mo nya issue no what is it emo ya o ene no mami se wo se by recent me got interview ya what is it emo ya na no muti me gina na no ti se mc e bo a stop standard bi o dia ba yeah ya support yiri case ya support yiri chese ma me akofia se wana nka wo se obeka sa fe dia ya support yiko kasa dia wo de woda ya support yiri case kwa no one day be di ngomo ti wa dia is different for nobody ti wa dia okosom yo okay o ya adwuma enwum no na kuta more than 70% odoboni ni contribution wo global wo ye de bai awo any aduane ni so be sama no work different for work ni personal work okay and I say to me you to go employ bi okay to go employ bi ada na nurses no to hospital no mo just ka for na as ka for no ka yo mo lo mo kan we okay what is it ye wie no wasema kwa meka okay busuya say spiritual say mental say economical and I say sexual one ma ko no for them di gina so okay anti akosia say wa emma no Kevin Charlene and then other one no na ena mechi mu no spiritual mo amusimu di akosia say wachi a musimu ni huhu masebo no okay say huhu masebo bibi na akobu a mo weke mo mfanya kasa keke na mo mekere yere say bibi akoso esi na ntwi bi mo kasa ti ankola isa de ankola ko fo kasa ti o sa izo mbesa o muti ti musimu mo akoso say wachi a mo say mi de minimu mo hwe musimu ni huhu mo nsam o mi ehunu na mo mi ehunu ni pakro ye so mo meka na sa akwa say spiritual no hudi a na ehunu na hudi e ko hu da fe bo ni pakwa no ye okay o fa tuja na yeso ye hudi e nyina betimi ayesi no kwai okay no koda esa so ye economically dia na bia maame no eho kire no kwa ahwe kaka no e bia omo ba ha na o meso papa no a na adodode bi koso ai bia sikasem bi mpiepie bebam go sana maame no du bebi na maame no depression a o komu no e ma ne bi evu strangely tina man kura no kodo ho a no mu feel as a mother home and kura zo nyina o ma du o mu peak our more enthusiasm level of anxiety they want to get out and get chill na be fi na maame ye down sa no ti ono etasi ama that disconnection it be back na maame no so ye di papa panti no wantimi ansai ne kunu na nkyere nkwara no maame bi ho a ko be kan de papa na ye nyina de papa na ye nyina in the wrong way a kyere nkwara no opon se de asem to so 10 years o ko depression nyina no o mo nkwara na mane itena nkwara no so ya kwan ko o to mo kwa me did say tini o okay e me madwe na me kire abusu amfa kwa dwendwim be bese kwa chiri pa me did say nkwara na ba ha na pressure ho ni nua boy no ho ni nua boy no so na fufuo pressure so be na fufuo ana hwe nkwara na dia group age omo nyina o the same Kevin and Charlene no the same age group definitely o mepie okay don't pay any jebe koso it could be a dating kwa bebam that's what I'm seeing by me hwe you should check it well one gasa wo be wani it could be say it could also not be oh yeah it could be okay. As long as that's what it could be okay it could be a bit me okay it me see you what's my cancer sunsun dia no me see it could be see I also yeah it was it could be okay the analytical for some fan money to form okay
Confirm ben na san kwa ni the TV they are dating. Okay. Where are that people coming from? Are they having any influence on them? Okay. Material comes. Charlie no one will date. Charlie no one will dating to date here. Okay. If you are not a virgin, I don't know. Okay. Or date here one will date no. Kevin. If you are not a virgin, I don't know. If you are not holy. So or date here one will date no. Nipa no date no. The relationship with the other side it's saying. Okay. Because some bagana more. Yeah. No, my men so I isolated in my meeting. Don't bagana on the parties. On the pie. On pie so no definitely. 8 min kase press and when they don't be pie. Press I want for. I pakota prince no so one of your. Also what you say another. You be kwa bana as be kwa bana zia na dem me ni nya hwe ho. Also another. Opusu ade na why dai conversation na film. O man go vobi comment. Utim fita senda. Oh na manga ka wani mumuna. Okay. What I say utim fita ga na ngoni mate. Oh, na ka dey see today me can we very serious issue part of my reason no. Ti ba bi en dating wono. Searching legal wife wono. Mama na o man no monye thorough investigation. Okay. Very deep for the man in love with him. It could be said Sarko ni be the church. A bit my the boyfriend. Okay. Oh mama me do di kan me jaw. So mama me do di kan na kokko mama me a na mo esu na me di hu wo. Ti wan ka bia ma we na kokka bia ma mama me a me na matwi wa ma na yo de. Yeah, so O ko di mama me chi a me ntwi biem. well, They should watch it there too. okay. Okay. I cause wonim me mo secret bi. Jama ya number for no Rasta for kwa buchi be we na me say no. Rasta for nsia bo for pe with love. Okay. De your whole needs soon they attract you. Do you want to taste black man power? Yeah, that boni ba no oben una. Utinye mi fo no so mu. Say no man cause first time you na boni filia. Rasta man no onye bi. Na boni wo be demand. The more now demand Rasta man demand on so interest ope. Yeah. That's all the local buchi. Ti no mo de Rasta for no kwa buchi na bofo me menega. Ko Rasta man bi se be sebe man de so na so. Boni ti kwa ya won basa bi na boni kama bi ni ko jefes abano na bofo menega. E sanity. Sa the influence woni pa so. Remember crowd or big influence e bi na to ye nya da di. E ko bi say sebe na akwa no na bi on penasem. Na mmom no sisim de no. Ti no hia. O do hwe mo isoko no mi twi sisim de wagase bia o de nyansa na agin nim de be boa me. But I want to talk about conscious wa o ka ne mu wa ifra komani agwini mu. Sa de anchimi a there's no one sexual word over there. There's no one explicit. I was talking about the humanity, the beauty inside. Okay. The beauty, the mind and the heart. Not the beauty outside or the sexually morality aspect. Okay. That's how the difference is. It mummy mu yehu de nti ankwa na yesa no ebi kwa na nkwara no na nye so maame no mo mpenasem o makodo obi buru o maame so nipa no efri ba bi camp bi o influence o nkwara no so. That one can happen. And about who be that? Ya wo baby awabo ne maame because of the boyfriend did. I know the Especially aboche for nkwara no kwa de udi agosisi a obetusu the boyfriend ahead of you. So oh aboche ni akwara fa mpra na mpra na maame ni nim na maame na ntempra na sia definitely break up ba. I see. A very deep pa interview my we need the most of them kaya man kaya ka be me ya. Nice. Sa ho no nko ho na o se go busa mo asem eno ansa na o musa bo me dia ma wo no. It's akwara ayire wanwa eya reho eya umti akola o maame o papa e bagana na o nya ketwatwa no fo ano o law school akwa o maame do ko school sesai obi utu pa no to abo do so nya o sanka wa de ta chi o sanka na ma to abo do o papa ni ho me do fa nsuo mu suno mu na do ko school na ma po adwuma de ade akata mani ma be fawo ahwew amotimi akọ law school atimi wie law school na wo ma me pradia woni sa de kwa ye media ese me pra me jima de na wo akola we wo ni hwan wo ni wa kwa so do ma me di ko se law na ma me kwa na o twisi me di film na wo na ma me wo tumi wo so cha wo ma me ese ka kwa uzesi akwa ma me de twa ka na top to book am ese bibia ko ka bibia
akwa bit my side. That means there's something fishy going on there. Because of Moses the boyfriend. So a boyfriend be the Moses. No more be a boyfriend free. The influence a boyfriend no I want mouse. No more Kevin so move baby also or girlfriend be a. You fish out the baby. I could say so any mre. Ono the area penny say eternity na dey sense na ni gie. So me kwa benya nko fa no nyim. Enti e ka say ka bi mago say wan go ka say so ba but me ka say mo bi fi obi a. Ti wan no me night witches no mo salute you. Akosu atwen no nyam adwuma. Okay. Asante Queen no nyam adwuma. Mama bu ma me no ta. Mama me no nyam hita. Because was ma me ko bibi o wan koye. Saa no che o that lumba na mu nyina mo dey enjoy lumba nyom. Akosu say waka ne boni kwa de say. So boy papeja kwabra ni si amayen. Na watwe no ho ja na ma say enjoy no. Am I enjoy kwa ma bia be so presa no so. Na kase lumba ye kwa hwe akwa bia. Was a pressla no. So I say it's in the bad taste. In the bad taste in the sense in the personality, in the issue taste. Okay. In the issue taste. What I say here. In the issue taste na medeka. Okay. Personally me mo ni pada. Okay. Me ntimi mo ni pada na me kwa ndika condemn ba ko say obi ka bi say aside pa bi no. But in the issue taste you know. Se kelumba ye kwa hwe akwa bia. Anka kasi kwa ba ye no ka kebechi lumba. So fa akwara. Me na ko fa akora we at that age na. Ike be chimatum. Ko bi bi. Me ba sa ko me ka sa ba sa se ko ni. Me nyuma de pa be se bi. Oba bi na oba sponsor me. Ko bi be sponsor me a. Ma go yina ma. Ma go yina ma. Me free me nipa bi we fa ma me yu. Ma he na ma mche. Me wi na me ni ndi ko nja. Say ti na person sponsor me yo. Ko di sponsor me a. Me se lumba but me di sua de na correct me ho. Oh, Obi Kaselu Manyum de. Those people me Lumba fans no. Any media people they should get it right. Okay. Me nga Lumba. That be that. Me dey nyuma tu abrabo mu. Mo nyum ko be ba, nyum bi o ba kra ma tu pe ni wasi ni bi. Ankwa no manyo no kwa ne kan de. Abache de ni nyina kan bi da but on the man here popular. Mo nyuma ayi family kwa so de bo nyum man fire. Mo no bia me de ba. I know no ti no me catch them. Many first abeka say me was saying. Case ba wiase a. Ya mo me hwe ni pa talent no. Any affiliation woni ni pa no. Any emotional. And now be a just a position in the panel munti. Now the be defend the panel. But yenhwe issue no, the substantive issue no. Yen fan kasem no. Asem na aba na etia maami akosua se wa de ye ka ho asem o. Enye lu manwuma ede. Ye ke lu manwuma na ede kwa de ne ka kwa nyum bebre o mu kra na anka sebe ono akasa boy no kwa ke bibiri tia ono a. Ebitia me. Ebitia I Priscilla. Ebitia akosa sewa. But we are talking about issue because Lumba legacy. Legacy bay. Lumba songs have never died. They see being played. That's right. A year come out also be organizing Lumba you na no mo kasi me say I know a year back why no. And I know be ntimi ye bi araba. Me nam de mo nam timi fie. Na me ni progress me na ye time me fie a. Obi won kwaso sim kwan. Yes. O de busa wo. Me busa wo. Sane me wona bi obi ko we di official dan. No be nye birthday to aso be 1 week. Yes. What are you talking about? Okay. And ye ka kwa na se sa kwa na mo ka kwa mo ya sisi ye temawufo no. Ye ne ma ahine ya ahine. Ohine wu a ye timi ye doti ye mo ya dehye mo tinkunya so mtie na de. Nti ye adehye no tie o. Una na enjoy bi o so timi enjoy bi. Ene nye boni say me me ho na me na ya de me hweso yi dia. Na me so me ka ni ade a. What's the problem with it? Mr. say on say na. Dabi oh nana. Oh nana no credit o kan e ba akopɛ. Mo mi enka no credit. The one san kofo no kan the one buy na no o gesi man no. It just buy the baba BF even they are going to the standard or support to abusapani driver abusapani to back e bona baso. Okay. And I'm medical catch when is abama me ko sasawa I'm telling you. Okay. Oh I here fa. Me na mte bantama. Mako ke me. Na me se mo block bantama sweet me yi ade chan no pa. No 1 week ma sa block se me bisa yi fufuro. E fa ni pa no ho a. E twabu amamene no ho sai. Nana no mo do ekra che se de esi do mu. I'm telling you. Nana no benya na ke ekra soma dua memra na wo mu no ya ye de pa entie ni pa na so. Na yi se se me ka se me organize lumba yi fufuro. Etie obi na so. Etie obi e di obi e di.
eji obi so ye na so na ni be je ni pa so ampa o kwan oba elumba eji ko se ka wo so foto to ni ya obi ma ni pa na o tai ni pa na wo ya asem so be na o ka ni pa no be ji woska oba obusia lumba wo ya wo dia wo so de se wo obusia ni efuru ya wo dia eji se ba kwa na ba ko so fi so be lumba no so fi se bo abolu ma ablabo no o so person so eye bibi se lumba ni mo nyam a ese dey I know so much man so e be ka se me dey me prema ne nye a burning crab ya na be chere na ha we go timi tra ho e ma sabe ko so man kwanu ni manu nyina ka se o mo mpani kwa eno na he dey o mpre no e ba so be di oduane na se wo dey je me odi be je mo nyam je o mpe do puto ma fi no se so dibom e ya se be kra ni e ya se be kra ni etimi ha ba wi ma sem ka ma me ko su ase wa ba wi obi a nyame chiche ore wate amen wanu ama na ben na mafo di bom na bedru me bi wan hwa oba mmiri fufuo pa be da no kase Yakupon o tia asase so mimi de be Yakupon do mama ne mu to when it comes to amamre sem dey na my too passionate say other religion na other religion na other spiritual aspect group ni sisi mi a ho nya me de ba mi sa ba mi de mu de ya na ka me de me pese timbi itimi se makase bi se me no nya asem o na ebi mi se da nifo okay no nya asem na mi se da nifo na ebi ma hunu bu na mtia na the for friend na 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 make do mo na make say kotia me na so na mi hu de ba ye na me pa chew ase na na ba ba track be pa de bi si da e say me di na nanum ni na som kala me masom me nya big ntina to be ka say we so han ni say me mo edu bi na me so say we ase hwe material no wa be sisi fie bi no pack cars bi na ka say mu nka me ka obi abe step oh so me ka no etu san chawo kasa say ya some rich man bi to na kuma ese go do wa yes awon de kasa say so dem say mu manage me who escafo so my group say God bless my country with more rich men but also awo nya intellectual mentality no so kasa na rich man bi to na group say we so wan so ni okay nyame ho bo me agoza sa wa nyame kan wa yodo me dem tawachi pampe owu mu nkomu me nya wachi dida me pehwe wo ho oba da de me hu wona me fo ka no kotena chiri ne drive and keke no kra no wi efro no ma je da hu bi ba communicate but eno nche se baba babu die ma simi bu ne kwa baba mu kwa di mu efre ye tawachi ko se obenya wasundwie e bi e be kokodu me bi ne hu o se bi asisi no so bisisi wa na wa jaya manaka kokodu sa pempeso no ana se tie be ma so ni be so na ne wa de be che e fa se be wi kwa ba sa dia che presla ene ne ma no wasundwie mu kwa mu wa kan kora nyina abata wo na do ma bom wa hwe obi timasi ntina medical ka se ma me emfa ho ni de be si ye de until say akola wo so ma na me na no bento so pa bitu mu da ye sabitu mu ama wa ikuru until say ojemu de anya ni de bia kodi ni ho a obepu aba ma me so de anya wo de bia no nkopre ho me se de ositie onya kora ka de beche na emum asam de ya sisi ya se kro no ti ya tawachi kokosi awieye ni hu de be si awieye ye fe da awieye ko no ma ni kosi awieye okay ni hu da awieye na bi no mfa ntuo mu fo bi so mfa nyesua sem emeda de da be president be da ho na hu se wi asese wo kotala obi ade ho a ye koje mboso na kwaje boso kwa na ni wura ni yiti a bra ho ase na anitonyi we e be top je okay matia bini ya da se pa ya da se abusia ti ebi na be pem ha se se nyame na mram na ono obi ante ase na obi ani le mu na yi na ye nka mu na si na be ka mu ali se pepe ya ba de bia na ka ase mu obi ade to no fan to efito ko ba se nipa no se ye chinchi mi se gumachi hu se madie bi ye kamekasa bo ahye me ye hu a ebia wo kra wo hwe na me akra me nti ase me di ya wo ye be so mpanyfo woni a e wotumi obetumi abo ma bibia ya aso ye na pepe omo wa why na sasin we nipa ebiri na wani di achi ye nkwada ye be yi na ye hwe bi ti ebenya gidie wo ye ma ye mu ne ye judicial system mu a igina nsem we so ti ye mpanyfo ma ye nya gidie e wo ye ma yi na sabi gidie wo mu na makra epie mu a obia enhwere hwe obia esika enhwere no so yesere ma pepepe ye mra ene kwaro me o wakasa pa ene kwaro me de toso jaji monyama ne fe na mo fan timonim na dwene bia ekofo bi nya o mo ho no
Esisa. Exactly. Esisa. Kolumba case you know, you find it on politician ti. A big case papa. Because wakani na even wo na kwa wakani na onu nyum. Wakani na onu nyum. Ana Lumba so na me case be so sama wo ba bi pa se sama bi wo ba bi ampa. Ah kodo. I kasa be kuti other side ne de. Na mu mani nyina ni position. Na wo yira kosa se wa be kono koma no. Na de ne de ano. E fana de ma no. Na kodo. Na ma wo di so di unu aw kan wa asase so emrem. Because onyo bia de be shi oba bi oba sa big room no. Big opportunity. I want this table. And you can look at Kusa Kaluma, you may be quite come out. And you know, come on, I so bravo now, they inspire me to know. And so beside that, no, or my crime, I'll come and be a peco, you open me on Tatawo. On so called me, my big room, Diluma, you never draw some. Only a faster than Makusa. O Balumba, when you piano say, Tino say, Oba Bay, when you couldn't be done a man side here. To look at any. The bia no nam conformance so I want him perform so but for one on them perform so that time man so da home that's why you wey nyina chi na papa etima be do something penso na mpose musa chi sama me ne sade na nim ye form na kama mi de okomi mo pese kana nim kanye sai opie Ghana na ha manwe sa kwa na sam kwa sa kan no de okọ level mi no me could be say omo ka kire nkwa na kwa sama me no kwa possess but make some go by for tin na man kwa love the tea no that time so no pie polu tu omo no ti be so mo hwe ho e no ka ho ko that time me de o komu no ye de to so poison Lumba no ti bia ma me komu e se bi o ha bi ti me so nkyere ye nim se bi akoso ye ka kire mo a mo suo mama me no mo a mo di mama atamo mo suo mama me no na bi tumwa me mo pa se bi so ntomo me mo pa se me tamfo kwa se mi se nto de mo de o hwe ma onya no hwe ba o so when you care for my make us say wow. I'll tell you that's. I was telling you every year. The same penny for pa. Sabi so you dey asem na pay ba. Obi adua na wo di imagine for yourself. Obi sika sese na saka imagine for yourself. Why? Ti mo mo anya gidie wo ye mai mo biem. We dey the na wusu. Kai say Obi Trading Enterprise. O kuma say South Interest Junction. Eso yasne. O pata papa name papa Mr. Oi. Lego GB. Na bibi anya ye ma. South American for Better Grace Financial Services dey Ghana for America. And Canada. There be a for insurance, a first casemo there, Mr. Ghana for America and Canada. United Better Grace Financial Services. Mr. Fana Banu the Kebu affiliation. Then they be a man. And not one saying a here than I could see. And kitchen come na omwa na what in Better Grace at 1 more. Be a ye at the amount. But me be she am that's it. So now handles no. Handles no me no money is 054. Okay. 741 4409. Okay. 054 741 4409. Ana mo Facebook akosi obibini. Me wo TikTok akosi obibini, Snapchat akosi obibini. Hit me. Me share that too good on social media, but me no alternate, no internet. Okay. People are alternate. Okay. What is inside no? The remember out. Be nyango for put alternate correction no. No ma handle my. Na asema me kan nyina so no, no kureto do say anya oda wa wasem. Atebia bia ne wewum. Etia obi so na one me nya agena kire wagene me ndi atem. Masemi na no. That's. Akosia sawa ma bye bye. Ma kan ni why. To adua ne papa bi unu na no de kakra bi fa po num. De po nkwa papa bi de uwia akosia da na ho. Okay. Ma krama na wono ukuni de na yesanti. Enu ukudi etoso mi no ba kuma se so awo no. Wow. So ye se be so mapon pompon abempon na ba wo no. Wow. Ye so wa abempon ye so. Eti na otufo na na krobia sante kotoko mboni am bobo ase. Abrokwa akurai. O jira paka mu. Wo se de ko mapon maso. Na ye hu no chen ye yo fom. Wa ko mapon maso ye hu no. Eti odi ade wono wan tramba ka mu jira ka so. Enti no ma de no nkose. Ba wo se asante ni di hye. Odi o de na mo no apon no kakra na o so fili. That was the get to great as okra. No, we didn't know. Okay, Matia, we see anti-prepare me this year. Yeah, come on. Bye-bye.